Mhlambe nje asiqale sibingelele la sibingelele nje wonke umuntu okhona la kwipanel, sibingelele uhost, sibingelele nalapha kwi-comment section ezansi. Singomakhanya sithi sanibonani. Cha bafowethu ake sibonge la lo mbono lona oqhamukile after uhamba kwalensizwa le ebesiphila nayo la kwa TikTok. Esikubongayo ke sibonga le initiative enithathile, angazi noma nguweni Sikhova oqhamuke nalombono wokuthi kuqalwe lesikhwama lesi mangizwe kahle ngathi isiqala ku20 rand siyaphezulu. Sacela ungiconfirmele lapha. Ya siqala ku20 rand kuyaphezulu impela. Kunjani? Okay. No, ake siqale nje siduduze lapha yana emndenini. Siduduze kubo bonke nje ihlobo zayo lensizwa kanye nabo bonke nje abangani bayo, ebese ngithi nje kini nonke ma Red Nation. Sorani bafowethu, sorani ingane zakwethu. Igame kaMaskandi akuyona inhloso yethu thina abadlali bayo ukuthi ifinyelele kulento le eyenzakalayo njengamanje noma eyenzakalile njengamanje. Inhloso yethu nje ukuyiphushela nje uMaskandi, singcofane ngalendlela esingcofana ngayo okudlalisana lokhu ukuthi uMaskandi uloduse ematheni kulokukhulunywa ngawo lo trend. Indlela ke mhlambe ke singcofana ngayo ingaba wrong sometimes somehow, kodwa inhloso kusuke ngekona ukuba wrong, kusuke kuphusha nje ukuthi uMaskandi uloduse ematheni. Ingakho ke nje sithi ma Red Nation sithi nje sorry ngokulahlekelwa kwenu. Elinye ke lamaqhawe ebelikade linimele kakhulu la kuMaskandi kweza abalandeli bakaMthandeni. Bengifuna ukuthi mina ke into edala ukuthi ngibonge ukuthi niqale lo mbono wokunikela ngalendlela le, nami ngiyathembisa nje ukuthi ngizoyithatha i-account kube khona engikuphosayo, although mina ngumlandeli nje kaKhuzani, kodwa ngizokuphosa engikuphosayo ekulahlekeni nalensizwa ebezidlala nayo nje umdlalo kaMatalabhana la kuMaskandi kubalandeli. Sitalabhana kanje uthi manje ubani engizomtalabha ngoba lensizwa bengidamuzela nje kamnandi kuyo, ngitalabhe la ngithanda khona, ngithuke nje kuyinsizwe strong engazweli kalula. Ngifuna ukusho nje ukuthi mina njengoMax Makhanya I'm one of abantu abakuzwayo ukulahlekelwa, ngoba lensizwa le cha bengitalabhana kamnandi kamnale, besithi noma sihlangene ko live kwazeke nje ukuthi kulo live ke wakhe usiqiniseke ngoba uyena obengimema ko live bakhe, kwazeke nje ukuthi hayi kuzoba mnandi kulo live ngoba nami ngikhona kulo live wakhe usiqiniseke. So zibhlungu kakhulu ezindaba. Recently nje mhlambe mangathi nje kusukela nje kulonyaka uqalile 2025, hayi lensizwa ngabe nginamanga mangathi impela kube khona okubi between mina nayo, mhlambe ebengikusola noma yena bekusola. Last week wangifonela usiqiniseko engixoxela, wayengifonela nenye nje, waqala ngifonela nezinye insizwa nje bewu3, kwadlo ukuthi ngangingekho ke space nesright. Angisezwakala Sikhova mana khona indaba enjena bafu, ngisacela mina ngabe niminishini ukuthi imali ingenaphi, ningathinti igama likaKhumalo, ningasho futhi ukuthi baphila impilweni nesiqiniseko. Ngicela nje nibambe kuthini nakufaka okufakekayo ukuthi kuyakubani kanjani. 2, niphinde lento yokuthi ama Red Nation warawala engalibe fakwa la, siqiniseko umhlazi kaMaskandi. So njengamanje ufuna ukuphuma esandleni ukuthi ama Red Nation kwathini lo nonsense asamsana nayo, nibambeni lapho. Okay. Qhubeka Makhaya.
Asibonge ke ithuba nje singezokwanda nakakhulu mhlambe asicacise lokho mina bengiphila la ku TikTok la kule social media lenkundla le yokuxhumana ekuthiwa TikTok mina nosiqiniseko besiphila njengokuthi ongaphesheya ungaphesheya esayidini nje lami personal ekuphileni nosiqiniseko bengiphila naye njengomlandeli wama Red Nation mina ngibe umlandeli wangapha kwi-Blue Nation sengisho kwi-personal space sala ku TikTok so ingakho nje ngiduduza kakhulu kuma Red Nation emndenini and so on. Okay, angidluleke lapho ngize la ekutheni uma ngabe lensizwa ingifonela babe ngixoxa because wayengehedwa babe ngixoxela ngomcimbi awuplanayo okwaba into enhle kakhulu ukuthi baplana umcimbi ukuthi kube nomcimbi kaMaskandi ozoqhamuka esayidini labalandeli bakaMaskandi siqiniseko ke kuzoba uyena umnikazi wombono and kulo mcimbi loyo ukuthi wenzeke iproposal kwakuwukuthi kuzoba nemali mhlambe ekhishwayo kube isikhwama esibhekelela ukuthi lo mcimbi lowo ube impumelelo owayesuggeste ukuthi ke kungenzeka kube yiwo ama-20 rand lawo ingakho ke ngithe mangiqala ngathi ngimshayela izandla kakhulu umuntu oqhamuke nalombono ukuthi kuqalwe lesisikhwama ukuthi engathi insizwa ingafihleka kahle ngendlela enesizotha ngoba lento yama-20 rand masingakhuluma nje iqiniso cha ibikhona emqondweni wakhe usiqiniseko kodwa kuzoba eyomcimbi umbono wakhe aqhamuke nawo yena njoba simaje usiqiniseko bekuyinsizwa ezihlakaniphele nje uyabona so ubezobe eqhamuka nento enkulu esayidini labalandeli bakaMaskandi ku TikTok ewumcimbi obeyizobe ngempela izoba nkulu kakhulu ungendlela ababengixoxele ngayo esavolontiya nathi sathi hayi impela siyawuza umbono omuhle kakhulu futhi sizowusupport so bengisho lokho ke nje bakwethu ukuthi siyabonga lento le yalama 20 rand afakwa awaqhubeke siyabaqhuquzela abantu abaqhubeka impela abawafake ukuze insizwa akithi asisho ukuthi ngokufaka le mali efakwayo mhlambe sithi isimo siyabheda or isimo sironge cha asisho njalo kodwa ukukhombisa nje ukuthi insizwa ebesiphila nayo kuMaskandi ngempela naku esayidini labalandeli ku TikTok sivela ngalendlela ukuvela njengesayidi lika TikTok siyabonga kakhulu ke bakwethu awuqhubeke umbono danke.